Hadi gel. Hadi kom. Dejte. Ti možeš ne raditi? Piše da mogu još 3,5 minuta. Zavisi koliko ima prostor. To meni stoji onda 15 sekundi negdje, a? Ili ti je puno, ne znam, jebi ga trebalo bi da je meni puno. Uvijek mi traži 15 sekundi. Nemam pojma. Da, imaš to da namestiš sigurno. To sam ja odmah na početku namestio kao neograničen. Samo što jebi ga neograničen je kad... No dobro, da, mislim, ne prekine ti on sad tako, nego... Skidno dok ima nas. Kaj je varijanta? Idu trepalice, ali da? Da. Nego tata. Kao, stavi glavu u usta. Glavu. Imam i kevu. S burazerom. Imaš to da sliku sad? A? Pa vidi se ovdje. Aha, to mi. Zato se ne vidi ništa. Ne vezi.